I Nairobi i Kenya ligger SOS Børnebyernes uddannelses- og kursuscenter Karen. Et center, der uddanner kommende SOS-mødre fra hele Østafrika. Centret er finansieret af SOS Børnebyerne Danmark. SOS Børnebyerne arbejder for, at forældreløse og udsatte børn skal have en tryg barndom og et kærligt hjem. Det får børnene i SOS Børnebyerne. En SOS-mor er en kvinde, der bor i børnebyen og tager sig af 6-10 SOS-børn. Hun sørger for, at det enkelte barn får en god opvækst og giver barnet kærlighed, omsorg og tryghed 24 timer i døgnet. Det er en livsopgave, en kvinde påtager sig, når hun bliver SOS-mor. The most important thing in working as an SOS mother is to nurture a child. This child who one time felt neglected, without a home, without a mother, without any person. To bring up this child to be independent and to know that in this world there are people who love them. Sometimes you think my job is to feed, cook, clean, wash. No, it is not. That is minor. The major part of an SOS mother is to love, care, forgive and support. På centret er 16 kvinder fra Uganda i fuld gang med at uddanne sig til SOS-mødre. I de forskellige verdensdele er der forskel på, hvilken uddannelse en SOS-mor får. I Østafrika skal alle kommende SOS-mødre i praktik i en børneby. Her arbejder de som tanter et år eller 2. Derudover får de 3 måneders intensiv træning på Karen. På centret bliver de kommende mødre blandt andet undervist i pædagogik, psykologi, madlavning, økonomi, samfundslære og førstehjælp. Her er kvinderne i gang med et undervisningsforløb om heling af traumer. En del af uddannelsen som SOS-mor handler nemlig også om at arbejde med sig selv. Mange af kvinderne kommer fra områder præget af borgerkrig eller andre katastrofer. Derfor er de nødt til at bearbejde deres egne traumatiske oplevelser, før de kan hjælpe børnene. My job is to help them to understand the effects of their history. Their upbringing, maybe some of them were coming from war zones, like in the current group I'm with, they're from Uganda, at least 5 are from Gulu. They've been in war the last 15 years. So my job is to help them to overcome the effects of war, the effects of their upbringing, which could have been stressful. And so the idea is to heal the mothers before they go to the children. I Pauls undervisning lærer kvinderne en række praktiske øvelser, der virker healende og afstressende på kroppen. Siden kvinderne besluttede sig for at blive SOS-mødre, har de været igennem en omfattende ansættelsesproces. Alle kvinderne er nøje udvalgt for deres kvaliteter som omsorgsperson, og for at lære kvinderne bedre at kende, har man interviewet mennesker i deres omgangskreds. Et andet kriterie for SOS-mødrene er, at de skal have en uddannelse, så de kan læse og skrive. Og hvis de har biologiske børn, skal de være voksne. Først når kvinderne forlader træningscentret, er ansættelsesprocessen overstået. Sometimes we find that we might have brought in 16 mothers and maybe 1 or 2, despite the shortlisting, despite the support we've given for the interview, are just not up to it, you know. And they sometimes also feel themselves, okay, I didn't realize what I was getting into. I didn't realize what responsibilities I have to take on board, and I can't cope. Efter de udmattende øvelser får de kommende SOS-mødre lov til at slappe af. I løbet af den lange ansættelsesproces har kvinderne haft masser af tid til at gøre sig tanker om det ansvarsfulde job, der venter dem. I want to become an SOS mother because being an SOS mother is so paying at the end of the service. You know, you have giving life to a hopeless child, and at the end of it, you can see somebody who is self-independent. You feel happy, you feel joy. Right from childhood, I liked children. Even when I was a young child, I used to like go carrying babies. So I have found it easy going with them, playing with them every time, you know. Yeah, I find it easy loving them. I'm happy because for SOS, we have everything. My work is to bring love to them, to bring them near me, and at least to give them a new life. This training, it's very important for mothers because when you don't go through this, sometimes you go astray in your work. But this being here in Karen has helped us to know what we are supposed to be as mothers. Yeah, it has improved on our skills. Inden længe får kvinderne svar. Hvis de bliver ansat som SOS-mødre,
vil de løbende vende tilbage til Karen for at få genopfriskningskurser og videreuddannelse. Mere end 5.000 kvinder arbejder på verdensplan som SOS-mødre.